Sanibonani, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ama-coordinate plane. Lana esizokwenza kulo mboniso sizokwenza izibonelo, sizijwayeze ukusebenzisa ama-coordinates. Lana sizobuka amaphuzu lawa esinikezwe wona vele. Maqede lapho senze lawayana angale, bese sizokwenza lawa ngapha, bese-ke senze isibalo esisodwa, bese-ke sobe sesiqedile. Manje-ke ethi siqale ngalana, siqale ngalawa abasinikeze wona, ithi sibone ukuthi athini ama-coordinates alana. Ithi siqale ngo-A. U-A wethu mawumbuka lana kuma-x-axis uyambona ukuthi u-A uqondane no-5, ngakho kuchaza ukuthi u-x wethu uzoba u-5. Bese ngapha uma umbuka kubo y uyambona ukuthi uqondane no-6, u-y wethu u-6. Impendulo ka-A. Asiqhubeke senze u-B. U-B wethu kuma-x-axis uqondane no-5, kuma-x-axis wethu uqondane no-5 u-B, ngakho-ke uzoba ngo-5 ikhoma lethu. Bese ngapha u-B uqondane no-5 ngapha ku-y, kuma-y-axis uqondane no-5 u-B. Bese-ke siqhubeke sifune ama-coordinates ka-C. U-C yena uyambona u-C ukuthi kuma-x-axis wakhe, ithi siqale ngama-y-axis. Kuma-y-axis wakhe uyambona ngapha uku-3, bese sibhala ngapha u-2 kwama-x-axis aka-C lawo. Bese siqhubeke lana senze u-D. U-D uyambona uqondane no-2 kuma-x-axis, ngapha kuma-y-axis uqondane no-2 nakhona. U-E wethu uqondane siqale ngapha ngama-y-axis uqondane no-4, kepha mawubhala uqala ngokubhala ama-y-axis ungakhohlwa. Bese ngapha u-x wakhona u-3 ubhala kanjena. Bese-ke eyokugcina ngapha u-f wethu ngu-2, bese abe ngu-6. Iwona lawo ama-coordinates azo zonke lezi abasinikeze zona. Manje asenze lesi esinye isibalo esinikezwe sona. Lana kuthiwe sibeke lama-coordinates lawo, lama-point lawa siwabeke, ithi siwabhale, ithi u-A lona simbhale abe mncane ngoba sesinabo bo-A, B, C konke lokho. Abakhulu ithi sibenze babe bancane. U-A wethu uzoba lana ngoba u-A wethu kuthiwe u-x wakhona ungu-4, u-y wakhona ungu-2, manje uzoba la. Bese u-B siqhubeke senze u-B wethu simbhale ngenye inhlobo yombala. U-B wethu ngu-3 ama-axis wakhe, -3 ulona. Bese u-5.5 angaba la phakathi kuka-6 no-5, 5.5 wethu lana. So wabhala ama-coordinates akhona kanje. Bese senze u-C. U-C wethu uthi u-x ungu-4, nangu-4 lana, sehlele enzansi ungu-2 y. Sizombhala kanjena, sibhale u-y wakhona ngapha. Bese u-D ukanje, u-D yena u-2, u-x wakhona no-3, uzoba kanjena. Sizombhala lana. Ngiyathemba ukuthi usizakele-ke ngaloku. Ngiyathemba ukuthi usoyabona ukuthi ama-coordinates uwathola kanjani, futhi ama-coordinates uwabhala kanjani. Ungakhohlwa ukuthi uqale ubhale i-coordinates ka-x bese ubhala eka-y, ungaphambanisi. Ithi senze lena-ke, senze lena yesibili. Lana lamaphoyinti ayi-3 alandelayo angama-3 verticals we-square u-A, B, C, D.
wadwebe ku-graph bese usho ukuthi ama-coordinates wesine u-D azothini. Bhala leli phoyinti ulibize ngo-A. Lana ithi sibhale leli phoyinti silibize, siqale sidwebe le graph abathi sibeke kuyo lama coordinates, sidwebe ibe nkulu kanjena. Lokho kuyaphezulu abo-y-axis, laba abayale eceleni ama-x-axis. Ithi sibhale kanje 1 2 3. Sibhala lana uzobeka inombolo lezi abazifunayo, siyayenza nje kanjena. Nangapha ila kuhlala khona inombolo, kepha sizobhala njengoba bazifuna. La ngeke sibhale zonke inombolo, ungaqhubeka mafuna ukuzibhala zonke inombolo kodwa ngeke sizibhale manje. Lana sizobhala u-4, lana sibhale u-4, lana sibhale u-4, ngapha sibhale u-4. Manje-ke masiqale lana sibone ukuthi bathini lana, ukuthi basitshele ukuthini, basitshele ukuthi u-A wethu ungubani. U-A wethu basitshele ukuthi u-A, u-x wakhona ungu-4 no-y ungu-4. Lokhu kuchaza ukuthi kuzoba lana coordinate ka-A iyona lena i-coordinate ka-A. Bese-ke lana ukhumbule ukuthi mhlampe lokhu awukaze wakuzwa kodwa lana sinama-section. Yabona sino-section 1 no-section 2 no-section 3 no-section 4. Lokhu sikubiza ama-quadrile. Lona yi-first quadrile, second quadrile, third quadrile no-fourth quadrile. Lokhu sikubiza ama-quadrile. Njengalana uyabona ukuthi nalana i-4 lama-quadrile lawa yiwo ama-quadrile, i-first, second, third no-fourth quadrile. Manje-ke lana kumele uwazi lama-quadrile ngoba ngesinye isikhathi bangakubuza ukuthi impendulo yakho uyithathe ku-quadrile eyiphi. Ngakho-ke hlala uwazi lama-quadrile. Ithi siqhubeke lana senze u-B. Masiqhubeka lana senza u-B. Wonke lama-coordinates lawa kuthiwe kumele enze i-square, ne? Ukhumbule ukuthi lama-coordinates kuthiwe kumele enze i-square. So manje-ke yonke into sizoyenza lana uyibuke kahle. Uyabona lana ama-coordinates ka-B wethu lawa azoba ngu-3 no-4. Uyabona manje, so uyayibona vele manje ukuthi i-square sethu sizoqalaphi. So uyasibona nasi sesiqalile laphansi i-square sethu singakaqhubeki, mara kodwa sizoqhubeka, uzobona nawe. Masiqhubeka sizovele sizicacele. Masenze-ke nalena eka-C, coordinate ka-C lena u-C ungu-3 no-3 aba-positive, u-x u-positive kanye no-y u-positive. Ngakho-ke nalana ungadweba umlayini kanje. Yabona njengoba bengishilo ukuthi kuzozicacela uma i-square sethu sesiqala sidwebeka, ngeke uze uhlupheke, uzobona sizozicacela. Nangapha uyabona nakhona nasi lana sesifuna u-D. U-D wethu sizomthola kanjena-ke yena. U-D uzochaza ukuthi ungu-4, u-y wakhona bese ama-axis wakhona kwamele afane naka-C. Ngakho-ke iyona impendulo lena, isona le-square lesi abasitshene ukuthi sisidwebele laphayana. Uyabona ukuthi u-D wethu ungu-4, u-x wakhona bese u-y wakhona ungu-3, ungu-positive 3. Iyona-ke impendulo lena bebakade bayifuna abathe siyidwebe lana ku-graph. Ungakhohlwa ukusivakashela kwa-Click Maths.